chi Facebook do shalet ki la ja kwedarar Facebook ne to ngwan donga yen gwa sama chikana on ko kwaj kamana le rode enona gor ka jen wo de rande je ngach manan men le rode tama ka jen gwa sama don kwich riudu na manan le rode mishi ngaja gwa shi Facebook shalet bi shu gor no adwo badi en shalet ka jamona ne de ko kenen content don kana makan kana je ko di anin taga live video gwal taga live video tina nyua ga jagane tin ko kien ko de man dan ro nam bi nyua kane tin ko kien nyua ka kanaz network da dong la network la dang sigan ngajen gwa en Facebook ajen gwa ka kuji mo ko shalet bi gor bi nyua kane ko kien namo de yana nyua kane ko kien ka kui Facebook manana shilat donc kene jeg do okay ando ci Facebook let ke jamo ya Instagram shalet ba Instagram shalet ka shalet tam Instagram shalet donc mi jirami kene jeg bi ngaje no Instagram shalet kene gana bi ngaje no Facebook dan shalet donc de negoji mi ci Facebook le shalet e logo je ci Facebook do ko ke Facebook ne na dial mi sha je le video gwa sha kan ngach duno ko ngoda kan na let ke jen gwa same biya je gori biya dubdin ko kien botin ci Facebook shalet nyaka je bu ko nyaka ne ko kien tin ko nen kana kana ling no Facebook dan ko shalet kien gore no bijin yo anas ko kien ko je Facebook shalat shajalok ki Facebook is not working bu ko ngaje non gor ban je link Facebook reason why Facebook is not nyuaga mekene je gana me de jogono jin nyuaga nasin ko kien men je nyuaga ne ko kien do ba dien mi Facebook chala de mo gore bi nyuaga ne ko kien ko berami mo kuj mana le rode be jangach ko tungne nas ki ko do ba dan ci Facebook chala ke ja donc mekene ngajen mana le rode tama bi nyuaga ne ko kien no gorjo de yana nyuaga ne ko kien chala do America chala tin Facebook o chala ntama ki Ethiopia tene chala do chala ki Ethiopia bajon ntama bajon ko dong de janga jeno mi chala la tok Facebook ki Ethiopia chawe chala chala Facebook chala manager on siaga jene ko ken content kanajek manager nyane ko ken biya shunga jen ba o ya chalat mi Facebook chalat ke jigo ora bi nyane ko ken ko be kan ko le jegne de content donc ka Facebook tene donc kan ne jek Facebook wa chalat yene content che jek gore nyane ko ken no chana nyana ko ken ko ken wana jeni ko content Ethiopia kon no mi Facebook la tok ba on gwasame ta ko on etama be la manana tok ten wana je mi shila la tok ke kana la ramadan je ni shilat bande kula ngach no ko na ngajen tama mi Facebook shilat ya okay ci Facebook shilat